Turabaramukije nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega yombi aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha by'Uwiteka mu mirimo mukora igiye itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Tuzindukanye update, tuzindukanye amakuru menshi, tuzindukanye amakuru akomeje kuvugwa hano ku butaka bwa Kongo hirya no hino. By'umwihariko amakuru yacu turayahera ku ntambara yamaze kuba imberenge ku mirwano karabutaka izindutse ibica bigacika. Ni ku musozi wa Nyabyondo, ni muri teritwari ya Masisi. Abasirikare bamwe barashwe bahinduka ibicumba, abandi baba ibigoryi. Makuru tuzanye nuko magingo ayangaya Wazalendo FARDC barimo kurasana n'inyeshyamba za M23 kuri uyu musozi wa Nyabyondo muri teritwari ya Masisi. Mufitiye update kuri aya makuru, ndaza kuva kuri iyi mirwano ngaruka ku bisasu biremereye, ngaruka ku mabombe aremereye arimo araterwa mu bice bigiye bitandukanye. Ndakwinjiza mu ifatwa ry'umujyi wa Goma, mwinjize mu ifatwa ry'umujyi wa Bukavu, Uvira. Ingabo z'u Burundi zasizoye Perezida Ndayishimiye Evariste, akaba umugaba mukuru w'ikirenga ntashaka ko M23 ifata Uvira. Murabizi ko Uvira iri mu birometero 45 wenjera ku butaka bw'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Aya makuru yose ndaje ndayakugezaho, ni nako ndibuze kukugarukira ku bihano bikomeje gufatirwa guverinoma y'u Rwanda bayishinza kugira uruhare mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Izi update zose ndaje ndazikugezaho. Ndava hano nkubwire ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutangaza byinshi ku ntambara irimo irabica bigacika hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Aya makuru yose ndaje nyakwinjiriremo. Icyo ngusaba nimba ari ubwa mbere udukurikiye, jya munsi ya video kande ku ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi nimatature aya makuru yose nyakugezeho. Nyabyondo yongeye kuba Nyabyondo, amasasu menshi yongeye guturika, iminwa y'imbunda yongeye kududubiza. Duhere ku cyumweru tariki 9 Werurwe 2025, inyeshyamba za M23 zongeye kwarasanira n'abarwanyi b'umutwe w'Abawazalendo ndetse n'ingabo za Kongo FARDC. Ni imirwano nk'uko amakuru aturuka muri kano karere abitangaza, avuga ko yatangiye mu gitondo cya kare ubwo indege zo mu bwoko bwa kajugujugu Sukhoi ndetse na BM21 byifashishwaga na FARDC babinyanyagiza ku birindo bya M23. Amakuru dufite nuko abasirikare benshi ba M23 bahungiye ku butaka bwa teritwari ya Walikale. Tukwibutse ko kuva mu gitondo hari habayeho kurasana kandi hari habayeho guturika kw'imbunda ziremereye, nk'uko abaturage, nk'uko umuyobozi wa societe civile wo muri teritwari ya Masisi kuri uyu musozi wa Nyabyondo yatangaje ko hari habaye kurasana gukomeye cyane, ariko ku kurasana kukaba kwarahasize habonetse inkomere nyinshi cyane. Abayobozi b'intara za Kivu ya ruguru, Kivu y'amajyepfo baremeza ko badashidikanya ko hagomba gukoreshwa ingufu zose, ariko batazegera bemera ko M23 ifata Goma, ifata Bukavu, ifate Uvira, icemo kabiri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bitangajwe nyuma y'uko inyeshyamba z'umutwe M23 zikuriye inzira ku murima isi yose, zikagaragaza ko zititeguye kuba zasubira inyuma, ahubwo ziteguye gukomeza kwa divasinga cyangwa se ziteguye gukomeza kurwana zigana imbere zishakisha ibindi bice zagenzura. Nyamara nubwo urugamba rukomeje kuba urugamba, nubwo intambara ikomeje kuba intambara, abasivile bakomeje kugenda babipfiramo. Reka ngaruka ku basivile 47 baguye mu gitero cya Wazalendo ku musozi wa Dumbi. Nibura abantu 47 baguye mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba Wazalendo ni mu ijoro ryo kuwa gatatu kugeza
ku wa kane tariki 6 Gashyantare 2025 ni mu mudugudu wa Tumbi mu gace ka Kahira mu batware ba Bushari Mukoto, aha ni muri teritwari ya Masisi, nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ubuzima muri ako gace yabonanye na amakuru yamenyekanye biturutse ku mutwe wa Nyatura uyobowe n'uwo bita Apollo bateye ibirindo bya M23 ku musozi wa Tumbi mbere yo kwibasira abaturage bari basubiye mu midugudu yabo. Hapfuye abaturage 47, abandi benshi barakomereka. Nanakwibutsa ko gurasana gukomeye cyane kurimo kurasiga abatari bakeya bahatakarije ubuzima. Ibihugu bitandukanye birimo birafatira ibihano guverinoma y'u Rwanda barushinza kugira uruhare mu ntambara ibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ko Ububiligi bwafashe ibihano, Leta Zunze Ubumwe zifata ibihano, igihugu cy'Ubwongereza gifata ibihano, igihugu cya Canada gifatira u Rwanda ibihano, ariko Perezida Paul Kagame, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF, yongeye gukurira inzira ku murima umuntu wese uvuga ko afatira u Rwanda ibihano agamije kuruca intege, avuga ko rutazigera rukuraho